bethi sopelela ababa bethi sopelela ababa bethi sopelela ubitina ababa bethi sopelela sithi bapi bapi la baba bethi sopelela safika ngo-2010 sashaya ingoma baba nomona basibabanisa safika ngo-2010 sadlala ingoma baba nomona bahlukanisa thina safika ngo-2010 sashaya ingoma baba nomona bahlukanisa manje bapi bapi la baba bethi sopelela safika sekuthakathina singayazi ngemalengo safika sekuthakathina singawazi umdlalo walo mculo manje bapi bapi lababa bethi sopelela isansini yanikeja bafana bami thina sanzwela isansini namhlanje elalela ukhala kwengoma namhlanje elalela ukhala kwengoma bapi bapi laba bethi sopelela bapi 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 laba bethi sopelela bapi
ngithi awubabuki benza njengamanje. Ngithi ningahleka livuze lo mhlaba kodwa ningakhohlwa ukuthi asakhohlwa ukuthi nasenzani. Ngithi niyakhumbula ejiphe epakini ngisho ungika noThombe ngafakaza yibo fakaza abaqandika. Niyakhumbula Thokoza hostel safika George Gowa sayishaya ingoma wavonsela wonke amakhampani waxhaphazelisa isamadodeni. Yabona ikhumba bonke ehlaya enyuka idlala ingoma yebhoba iyayisho kanjena. Sithi uphumele wemkumela uthathile kushaya izinja injani esinyama. Ngithi mkumele wemkumela uthathile kushaya izinja injani esinyama. Asengizwa ngamThombe ethembekile yathi ngithe ingoma esishaye ngoba sesinehlule ngengoma. Ngithi ngiyanizwa nihamba nikhuluma nithi ushisa akakwazi ukukhula yinja le kwayikhonkotha ingane. Ngithi ukuyawelasa bafana ithi unganisosivele khoyizana. Ngithi kunjalo nje ngithi bafana bakithi nasiyinqubulo lomlilo ngakalipheli neza. Ngithi bafana bami lonyaka ngithi solibhoka silibhoka sizifana nempesa erasha. Ngithi asakhulumika thina manje kakhulu. Ngithi ungizwe noNtshathi bona basazi kangcono. Ngithi bafana bamsukane shozi ngizolishayisa ngiza kabi le kusika nehlobo namkhawula. Ngithi bafana bami khona yawalanga yabasothela kwaDumasi baphalala basamlindini. Ngithi salo ifuze bonke umdidiyelo wazofasisa wawubuku wena kodwa nanzala wobani ubula wathi kumakanye umhlashisi lendi uzwile kuthusa kwela wamvelo lini. Hawu sengakhohlwa wozala nangu lo sangino ngakithi wozala wawuthini okwenze njani isinga yengasungishilisi njani. Uyatataza mngani wami uyatataza yes. Ngithi qhubeka negame lakho lomncane. Ngithi nawe naloya ningacabanga ukuthi sengishilo ngiyabuya. Ngithi hleli sithethezekile kumabunja record. Ngithi angibonga khethe lamba buthwala ngokuthi asithatha funa sifake egemini futhi bese sinabafana. Ngithi lapha eGilobela Destiny ngithi ngiphethe uDR udokotela wami uyangiprofetha. Ngithi lapha kubest ngiphethe uDoxy kuphuka waDoxy. Ngithi lapha ePostini ngithi safe amasefana safe ulwa. Ngithi lapha eNkayoni ngiphethe leyo ndoda iyabaxhaphaza uzothini ungafuni. Ngithi shotos